الباب الرابع الفصل الثاني دمبغال نيا بانغال كيرول ديمونغول نيوتن في آداب قضاء الحاجة في نيديجي هنتغول هاجو بمعنى نيديجي no neɗɗon yarata ka hurgo musidɓe julɓe hay hunde ala ko tawata si wona islam e alqur'ana tibuyanan li kulli shay'in kanji ɗiɗi ko ɗi laɓɓin ɗi ɓangini feññini kala hunde ko fiino e nder dambogal ngal salasu mawadda windanɗe tati almaddatul ula windande aranere nden no yewta en fima yanbaghi ko neɗɗo julɗon hani waɗude kon qabla takhalli ko adi o weddade ka huntugol haaju on wowa ko woni ɗum awalan an yatluba ko nde o ɗaɓɓata taho makana nokkure haaliyan wettinde minan nas immorde yimɓe ɓen hara naka yimɓe ɓe rewata naka ɓe feƴƴirta naka ɓe yi'ata ba'idan woɗɗitiɗo an anzarim gayndarɗe maɓɓe ɗen hara naka ɓe yi'atamo fes sikko e nder hurgo o omba bafal ngal o eta hara o sutaka limaru wiya sabu ko filla anna nabiya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam kana o laatake ida arada al baraza si o falama huntugol haaju intalaqa o yahay hatta la yarahu ahadun ha haray goto sutakimo jooɗo bawla yimɓe ɓen no suti ɗum daro bawla yimɓe ɓen no suti ɗum yaha daro ka hurgo looto yimɓe ɓen no suti ɗum ɗum fof ko mamnu'un islam no haɗi ɗum harmini thaniyan ɗimmum ɗum allah yudkhila nde o natidata ka hurgo ma'ahu wondude e makko ma fihi dhikrullahi ta'ala konko inde allah nde woni e muɗum kala ko tata inde allah nden no woni e mum wano hurundare no wodi kufu no windi koye allahu no wodi tisorto e windi koye allahu e ko nandita tawi ɗum ma téléphone on si tawi woni allahu inde allah hino windi ka écran tawa hino yaltiti on andi image ji no waɗe ka écran ka tawi allahu ma rahmanu ma rahim ma kala inde allah hino windi ɗon ta no yaltiti ɗum ɗon fof ko renagol e mum amma no wodi yimɓe ɓuri wonɓe noddude lando waɗa lande téléphone on noon mémoire on si alqur'ana no nder ton no ka nder téléphone ma ka nder mémoire est ce que natudugol e ɗum ɗon ka hurgo ella no e mum aljawabu jababu ye on nun komi faami kon e mbere faamu an on min Abdoullaye Kalla ella ala e mum koye on tigi reno tun e piiji ɗiɗi si ɗin ɗon waɗi ella woni harmi si ɗin ɗiɗi waɗali komi faami kon hara ella ala ara nun ɗum o eto hara téléphone on so naali ka nder hurgo ton hara ko qur'an jangata ka sonori ma hara o natali ka hurgo o zuwina mémoire wangal o zuwina téléphone on alqur'an on janga nder bi manata qur'an on jangu tum fiw ɗum ko go'o ɗimmitel mum ngel tawa on andi no wodi téléphone jigo tata a yaltinayi qur'an on tawa no page on no fonti ka écran tawa fontana hoore ma janga hara on tigi natali kadi ka qur'an e ka hurgo tawa binde qur'an ɗin no windi ka écran page alqur'an no yaltiti o naati day muɗum bi mana koye taw bindi ɗin sutaka nder ton tawa kadi jangatal bi mana koye qur'an an ne wonde yi'etake nde nanetake ka nder hurgo limaru wiya sabu ko filla annahu no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam labisa himo wattino khatiman hurundare naqshuhu himo ñeñi e mayre muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum wonno ko ɓe ñeñi e mayre ko nde wonno tampa maɓɓe ko ɓe signirta kon ɗum no holli neɗɗo julɗon ko yo won finuɗo o waɗa hurundare kalisa kanko gorko sonnajo kadi waɗa hurundare kalisa kanko so heɓi feere o waɗa hurundare kange ɗum hino laba on faami ka wa kana o laati ida dakhala al khalas mo natude ka hurgo waɗahu o ittende salisan tataɓum ɗum an yuqaddima ko nde o adorta rijlahu lyusra koyngal makko nanangal inda dukhuli kasanga natugol ila al khala'i fade ka hurgo wa yaqulu ya bismillahi inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is min mi molorima immorde saytanuji soɓuɗi gorkoji ɗin e soɓuɗi debboji ɗin par ce que ɗi saytanuji wiyeteɗi khubusi e khaba'isi ɗiɗo ka nder dus wonata ko sa ɓortike a naati a waɗa al adkar golle ɗiɗo ko ñawsingol yimɓe e feetingol yimɓe o andi on nana yimɓe buyno yani ka hurgo ko sifa ɗiɗo piiji woni ko waɗata on tigi janga ɗum ɗo noon koyo on tigi jangu si naata natuma on tigi naati si janga on faami ka lima rawa al bukhari sabu ko bukhari filli annahu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laati ke ɓollu dalika hiɓe ma kayno ɗum rabi anna yaɓun ɗum e nediji ɗi o waɗata ɗin adi o natude ka hurgo allah yarfa nde o ɓantata ko ɗum woni nde o ñorata thawba o cunci makko ɗin hatta yadunuwa ha ɓatto min al ardi ka leydi woɓɓe ka dari feewi ɗon ñoroto ta yimɓe ɓe no suti ɗum woɓɓe kadi ñoroto ka yaasi si uddita baafal hurgo gonnata ɗum fof ko ella sitran ka surrugol li awrati awra makko al ma'muri bihi mo o yamira surrugol mu'um shar'an ka sariya
khamisan jabun dum alla yajlisande on tigi jodota ko lil gha'iti fi sobe on awil bawli ma fi hibbugol ndiyan dam bawle on de o jodota ko fi dido didi mustaqbil al qibla fetugol al qibla ko andingol en bawlo sobo be foko be duwabe jodade jakane daretake bawle wo be do dido kala nde be jodota ko be fewta qibla aw mustadbira ha ma be hucca qibla on goddo fewtata funnange goddo fewtata hirnange ko yo fewtu nano ma nyamo ara enen be Allah arsigi darnugol galleli kala darnowo ko yo eto o moƴƴina po on o organisa si tawi leykal kal wawa hejude dum wawa mo permettude hara po on hino fewtinira nano ma nyamo hara fewtinira ka funnange fewtinira ka hinnange le gawli sabu mako ne laado sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu qibla watam fewtu ka qibla si don bawlude wala ma si don subude wala tastadbiruha watan huccumo kadi bi gha'itin sabu ittugol sobewo aw bawlin ma dum bawlugol hunde mum sadisan jega bun dum Allah yajlisande o jodanta ko li gha'itin fi sobugol aw bawlin ma bawlugol fi zillin nas kandir dowdi yimbe ben ele leggal ka dowdi kayimbe be jotto fawto aw tarigi ma ka lawal mabbe ka tumbere lawal kayimbe be rewata don aw mi yahi ma ka ndiyam mabbe ka binde ko loru ma ka binde ciangol ma ka binde pompi aw ashjari ma ka ley ledde mabbe al musmirati rimayde ka ley mangoy ka ley lemu nei ka ley netey ka ley mekoy ka ley poreje ka ley fitare pore kaley ley den nangal dimde rimayde den baada andi jama'an no hato jine dimde den dow side futti kadi le yimbe ben hoccay le gawli sallallahu alaihi wasallam sabmako ne laado ittaqul mala'ina salasa rene e hudirde den tati al baraza yawgol hunta haaju fil mawaridi ka ogirde wa qari ati tariq e ka tumbo lawol ko dum be fidi don wasati tariq wa zulli e ka dowde wa qad warada gomni joli anhu ko yettayne laado kadhalika ko noni annahi hadugol kadi anit tabarruz fi feñugol hunta haaju tatal ashjari al musmira elay koyde ledde rimayde den sabian je dabun dum alla yatakallama ko de on tigi yewtata halat tabarruzi kasanga huntugol haaju hino lotade no wolude no bawlude no wolude hino subude no wolude li gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado idha taghawwata ar-rajulani simbe dido hino yehi huntugol haaju fi ko be gore ma hibe weldi ma ko kambe kafi danki yimbe weldi dal kafi diral danki fi yobe indiri awra falyatawara kullu wahidin minhuma yogoto kala e mabbe wirno an sahibi e gaydi mojo makon hara o sutaki o sutaki mo e pikade wala yatahaddatha wata be yewtu e der huntugol haaju fa inna Allah yamgutu ala dal kay mo monano dum no metta mo mojjano al matatu thaniya windande dimmere den na yewtan fi ma yanbaghi fikum ko hani fil istijmar kala bintinoragol kaaje den wal istinja'i kala bintinoragol ndiya awalan alla yastajmira konde on tigi labbinorta bi azumin iyal foti ko iyal ibn adama foti ko iyal kullu yo tawtun ko iyal aw rawsin ma dum jaanye foti ko jaanye mum munteji nyamete din foti ko jaanye mum munteji harmudi din le kawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne la tastajmiru hoto labbintinor bi rawsi jaanye e mbabbi din wala bil izami wanaji fa innahu on yidi didi raws ko jaanye nay din afwan fa innahu on yidi didi zadu ikhwanikum min al jinni ko njoba musibbe modon benni ka jinnaji din sidi jaanyere yornde hino wodi ko Allah deltani di ko di wadata ha Allah tubbina ko sang e mayre ko wana non iyal kadi sidi hendi ke iyal mi wodi ko Allah deltani no di gerdata ha Allah wattana di tew e hore maggal sidi suyani non jaanyere nde ma diangal tawi dum sobe moddi don andi di huday waddo dum on wala bima fi wana kala ko woni ndir mun kadi manfaatun nafore ko yimbe ben haaji torta wano jettugol pape ram yimbe no mapori ko windira annaba dum ka hurgo ko labbintinora fi tum ba ani damari da yaajira e ko nande satay dum ka kottani wano koton buna on andi buna yimbe ben no mari haaju e buna ko dum mottete ka kottani salin wano ko koton ho mo stay woni ko boni haaji tortaake ella ala lil istimali wonande gollitirgol moƴƴu ko fi gollitirgol waka waraqin wano haako masalan don andi haako go no wodi ka burure ka ciangol no wi'e haako popo den andi fo ko kon yata tetta fi karapa goroje mun den habba goroje mun den sifa din piji moƴƴudi keyeji ko gollitirte ko fop
labbinortake nani wana hawi ko nande tatay mum wala bima kana wana kala kad kuni mum da hurumatin jonteddugal kama to umin wan hunde nyametende fi biredi kuntum biredi a hoccida kuntum biredi yorkun hawka kun immodi bay dum do hawkama dum do goto nyamata dum gettu dum do mi labbintinoro no haray dum wadatake ko hunde harmunde no kala andanda horema e hunde ko mari teddungal li anna ta'attul al manafi sabu non boldingol ko nyamete kon wa ifsadal masalih e bonnugol piiji moƴƴudi ko jama o haaji torta kon haramun ko harmudum sani an dimmun dum alla yatamassaha konde o fittorta aw yastanjiya ma o labbinortasi ko ndiyam bi amini jungo makko nyamongo jungo nyamo nyittortake jungo nyamo nabettake ka awra labbinortake jungo nyamo normalement hay ngañortake gonko ko laabi aw yamas dakara ma o memira sawru makko dum biha jungo makko nan ngon si mo bawlude dum kadi wattake ay yimbe jofobe puybe be fina no jogora jungo mo nyamo ngon awra on bawla hunde hanunde hunde harmunde hunde anyande jungo nyamo nabatake ka hakkunde koyde yeso e bawo gorko e debbo on fami ka on acce hakke de ko bebe yewten labbine li qawlihi sabu mako ne laado sallallahu alaihi wasallam he la yamassanna ahadukum ta goddo e mo memirde zakarahu sawru makko no biyamini jungo makko nyamo ngon wa wata kanko yabulu himo bawlude hayso ala non bawlude goy ko non fi ko awra gorko woni ko sifado ko non farju kadi sonnajon kankadi tawna buton jungo makko nyamo ngon wona ngaanyagol wona labbintinagol wona wadugol lekki wona wadugol piiji ko etilisata e makko la shay on acca hakke yewten bangine wona wirtere non wala yatamassaha wata fittor kadi minal khalaika hurgo foti ko ndiyan o jogi foti ko kaydi o naati de mum foti ko coton wata labbintinor bi yamini jungo makko nyamongo yandi islam turki mo jeeji mudum wonami Abdoullaye Kalla woni torade mo jeejamo salisan tatabun dum an yado ta'al istijmar nde o tajirta ko doni nde o gaynirta labbinorgol ngol ala witrin e do fuuja kan yastajmira wano nde o labbintinoto bi salasatin laabi tati kaaje tati ma kaaki tati ma kaydiji tati fa illam yahsul naqaw stayoni laabangal hebaaki istajmara bi 50 o labbintinoro laabi joyi masalan si tayoni timal o labbintinoro laabi jeddi kono ko yo fuujudo li qawli Salman sabu mako Salmana o wina hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaado Allah hadime no gasa ko Salman al Farisi gasa ko Salmana jogo nelaado hadime an nastaqbil al qiblata de men fewtata ka qibla bi ghaitin simeden subude aw bawlin ma bawle aw an nastan yamande men labbinorta bil yamini jungo nyama ngon biya galla ko buri fandude min salasati hajarin kaaje tati aw an nastan yamande men labbintinorta bi raji'in janye aw azmin ma dum iye warraji'u ko wiete janye huwa dum rawthul bighal ko janye baboy koy wal hamiri bighal ko janye pucci din e mbabbi din ko du wiete arraji'u si wi'ama rawth ko janye nayi din ma dum dammi din on faami ka rabi'an na yabundum in jama'a si tay o hawtindiri bainal ma'i wal hijarati ndiyan dawo kaaje mo yobi kaaje mo yobi ndiyan ko yo labbinor didi kala ko dum o ebbi bay ko dum buri moƴƴude ko dum buri laabude qaddamal hijarata ko yo ador kaaje den awwalan premier folo thumma stanji reftinon o labbintinor bil ma'i ndiyan don sakkitora dum na yo ador ndiyan dan o watta don kaydiji dimma ha ko on faami dus juldo piji didi no hana tawede der ton kaydi ko labbintinore e ndiyam ko labbintinore wona jungo ngon adete na beede memire sobe o mo basara tan ko yettugol kaydi ma ha ko ma kaaje ma ledde labbintino ha laaba hande kadi naba ndiyam dan tum mawlito sajjita wayni ktafa so yondinori non kadi bi hadi ma gotele mun to aji sawno yona mo goddo no way natade ka rugoron kay adde ndiya na bora kaydi yeddude fitta yeso e baaw ha laaba poya yora ken ara salligo julanu silli on tigi no wayna borde ndiyan dan tun kadi don kallanda taake sino selli kono ko hawtandi gol kanji didi buri moƴƴude ghayra sonatun annal ma'a enele de ko ndiyan dan atoyabo burata labbinde nani in suudindirta ali qawli Aisha sabune ma ko nene men Aisha radiyallahu anha on andi nene Aisha jannayno sahaba be tay non stayuni be tumbondiri jannugol be haray der to lammay pode jonnon sonnaji ko mardo iman o hersay worbe be gorko kad mardo iman hersay sonna be
nene Aisha tumbiniri sonnaɓe ɓen ɓe maki he murna azwaja kunna yamire modiɓe momɓe he an yastatibu nde ɓe laɓɓintinorta bil ma indiyan ɗan ka hurgo ko ɗum ɓurata moƴƴude ko ɗum tawata odere o ala fa inni mi astahayihim mi hersayɓe wowlangol ɓe ɗum wandi o neliɓe ka fa inna rasulullahi sabu anden nelaɗon sallah sallam kadi kana walaati ka yafaluhu ko ɗum o huwayno ko ɗum woni sunna on faami ka almaddatu salisa windande tataɓere nden no yewta en fima yanbaghi fi kon ko hani non joni ba'da alfaraqi ɓawo on tigi gaynude few huntugol haajugol wawa ɗum ɗon kadi awalan aranun ɗum ɗo ko ɗiɗiɗi pet an yaqaddama rijlahu ko nde o ardinta koyngal makko alyumna ñamal ngal ko nde o adorta ngol ɗolle goy inda khuruji sanga yaltugol makko ngol min alkhala iwa ka weddi ɗon ko ɗoni ka hurgo li fi'li rasulillahi alayhi salatu wassalam sabu gollugol nelaɗo Allah on dalika ɗum on tigi adora yaltingol koyngal ñamal ngal sani andi mun an yaqula nde o wiyata ghufranaka yafuyema aw maɗum o wiya alhamdulillah mi yetti Allah alladhi o adhaba naɓɗo itti anniyan alada oɗo soɓe wafani o yaafilan aw maɗum o wiya alhamdulillah mi yetti Allah alladhi o ahsana moƴƴiɗo ila yafade an fi awwali ka arande mo wa akhire ka sakkitorde mum aw maɗum o wiya alhamdulillah mi yetti Allah alladhi o ada gani meɗin ɗolan laddatahu ko weli kon dakam me on e ñamete on wa abga o heddini fi quwwatahu wa abga o heddini fiya e an quwwatahu dole vitamine kon ko e ñamete on wa adhaba o naɓi o itti anni an adahu kala lorra e soɓe e ñaaka kon ko e ñamete on mi yetti o Allah wa kullu hada kala gotel e ɗiɗo du'aji nayi ko wolɗa waari ɗum ko jolu ɗum wa hasanun ko laba ɗum ko sellu ɗum ko moƴƴu ɗum ka wiye ko woni toon naaɗi nayi kala addata e nder nde wotere nde mi mana nde so tuma kala janguɗa o ɗo du'a haray on ɗo yoni ɗiya hedditiɗi tati hay sa jangal mi mana ko du'a goto e majjun ko landaɗa sa heeɓi feere hunjagol ɗi fof hara yiltidira e kenen oɗa kenen ala kenen oɗa afdal ko ɗum ɓuuri laɓede sa heeɓi kadi feere hunjagol goto tun tawi kon ɗo yoni torta ɗum kadi haray ella ala ko woni tun ɗum ɗo kadi ko a yaltina e koyngal ñamal mangal ha gayna yaltina nanal ngal kadi si janga o du'a wonaka nder duusu jangatama wano woniri du'a jangete ɗon kadi si naate ko ya janga mo ha gayna si naata on faami ka wallahu a'la wa a'lam handi noon ko fiqihu ni ko mettu ɗum fiini kala ko faamuɗon wallahi Allah no seedi ko fi on faamu ko ɗum mi imminiri kala ko on faaminaki ko gandal an garra